Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kakunu yalek kai jong ka Benris FC lalong kaladu hakalimpung 17 Mawlangwir Invitation Football Tournament aratar Posau aratar Posan belapenya da ka Mawlangwir Sports Club pada kani ka jingjob kani ka kinhon klayora ka song pisa ka pralak tingka haringkar ka trophy ka Benris klayo benra ka nam ladu hadi makalawan penlimno ya ka Nongbri Brothers FC da sa golan not hagajing lek kai final Kebelalong hakap pusau truk rempang aratar Posan, Hamadan Rowell Lingdo Stadium, side snat Mawlangwir. Ya kenam best player hakani kelempung ilek kai layo ora ada Chester Paul Lingdo, top scorer layo ada Charles Chalam, badi kenam best goalkeeper layo ora ada December Kongjo. Lepen hak perdai kani kelempung ilek kai ada Janice Guthrie ke Southwest Khasi Hills District Sports Association, ba forward man Nongrem, haringkat ke jenan langjung ba HS Dingdo, uba SK Bodna, President Jongka Mawlangwir Sports Club, Ubak Ben Johnson Lingdo, Secretary Jongka Mawlangwir Sports Club, Bat Kiwe.